Prangsi Birta Kilang Aratu Anapan Kardong Pajiro Kardong Non Nili Karbi Longri Abirta Kitanabang Samio Jang Terangpi Non Birta Angton Pen Arju Ponsina Chiti ni phai ingkol a truck ani Karbi lo Charlie a song KSA bukle mai phu a jai rong chihong pen patir pi ponsi center a hi thialong son truck atum monsam alam ton kachi tok class 2.3 aputak kachi kroidun thek the pen kachi song a sai ke deng pon pholuni pen Karbi Longri Abirta sarhon ingti Go back, go back, go back. MS2.3, go back, go back, go back. MS2.3, down, 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 down. MS2.3. কাৰণ কিয় যে যোৱা 4 আমাৰ 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ আছে কাৰ্বি আংলং 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ তাৰপাছত চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগত এইটো একৰ্ড চাইন কৰা হৈছে সেইটো বিষয়লৈ আমি তাতে ক্ল'জ লগত লিখা আছে যে 2.3 সেইটো 2.3 টু 10 সিট অপেন ফৰ অল বুলি লিখা আছে গতিকে আমি এই বিষয়লৈ আমি এইটো ধাৰণাটো বুজিছে মানে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এই একৰ্ড যে এই যোনটো লিখিছে 10 সিট অপেন ফৰ অল বুলি আমি কেতিয়াও নামানো আৰু যে এটা কথা আমি এড কৰিব বিচাৰোঁ যে কাৰ্বি আংলং আৰু মহাসভা যোনটো ইয়াত আৰ্টিকল কিবা কনষ্টিটিউশ্যন লগত লিখা আছে যে আৰ্টিকল 244 বুলি এইটো ক্ৰিয়েট অট'নমাছ ষ্টেট বুলি গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি ভাবিছিলোঁ বা কিবা এইটো 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ আৰু চৰকাৰ গঠন একৰ্ড চাইন কৰা সময় যে অট'নমাছ ষ্টেটো পাব নেকি বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু এইটো কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই এইটো আমি বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে আমি তাত লিখা নাই বুলি আমি এইটো আন্দোলন নহয় বুলি এইটো তাত লিখা নাই যে তাতে খুজি থাকিম বুলি কৈছোঁ যে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এই অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি সদায় খুজি থাকিম যে আমি যেতিয়ালৈকে নাপালৈকে আজিৰ পৰা আমি যদি হিচাপ কৰিব গ'লে যে আমি 35-40 ইয়াৰ্ছটো আমি পাৰ হৈ গ'ল যে আৰ্টিকল 244 অট'নমাছ ষ্টেটৰ আন্দোলনটো এই গতিকে আমি আজি অকল ইয়াত নহয় যে আমি বেলেগ জেগাতো এই আৰ্টিকল 244টো আমি আন্দোলন হৈ থাকিম চৰকাৰ বা কাউন্সিলক আপুনি কি আহ্বান জনাব যে চৰকাৰক মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে যোনটো যে আপোনালোকে এতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে ইয়াত যে তেখেতে যে ইলেকশ্যন টাইমত সিহঁতে প্ৰমিছ দিছে যে সিহঁতে লিখিছে যে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টোৰ লগত যদি বিজেপি যদি পাৱাৰত আহে তেনেহ'লে সিহঁতে আমাক কি এইটো অট'নমাছ ষ্টেটটো দিম বুলি কৈছিলে যে আৰু জাষ্ট ৰিচেণ্টলি MLA কেম্পেইনৰ ইলেকশ্যন আহিছিলে যে সেই সময়ত ডক্টৰ কিবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে ডিফুত আহিছিলে যোনটো ইলেকশ্যন কেম্পেইন সি নিজে কৈছে যে যদি বিজেপিয়ে যদি কিবা পাৱাৰত আহিলে যে অট'নমাছ ষ্টেটটো দিম বুলি কৈছে সি নিজে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এইটো অট'নমাছ ষ্টেট কথাটো এতিয়ালৈকে একো ভাবা নাই গতিকে আমি ষ্ট্ৰংলি আপ'জ কৰিছোঁ যে আমাক যে অতি সোনকালে যে আমাক এইটো আৰ্টিকল 244 এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বুলি আমি ৰাইজৰ কিবা চৰকাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু লগতে দেখা হৈছে যে আপোনাৰ প্লে কাৰ্ডত ক্ল'জ 2.3 দেখে কি বুলি ক'ব ক্ল'জ 2.3টো আমি এইটো আপোনালোকে একৰ্ডত চালে গম পাব ক্ল'জ 2.3 2021 MOS তাতে একৰ্ডত ক্ল'জ 2.3 তাতে অপেন চিট 10 সিট অপেন ফৰ অল বুলি লিখা হৈছে গতিকে 10 সিট অপেন ফৰ অল ক'লে যদি ইয়াতে যিমান কাৰ্বি আংলং ইয়াত যিমান জনগোষ্ঠী আছে যিমান মানুহ আছে ইয়াতে চবো মানে আমাৰ কাউন্সিল ইলেকশ্যন লগত উঠিব পাব বুলি ইয়াতে দি আছে কাৰণ ইয়াত আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়া হয় যে 6 শিডিউল এৰিয়া ক'লে যদি ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি মাটি আছে বা বালি আছে পাহাৰ আছে যি বস্তু আছে ইয়াত চব আমাৰ হিউলঞ্জিয়াকেইটা আমাৰ চব ইয়াত ট্ৰাইবেলকেইটা হয় যে সিহঁতে কোনো ইলেকশ্যন উঠিবলৈ অধিকাৰে নাই তাত আমাৰ কাউন্সিল লগত এই গতিকে আমি এইটো কণ্ডেম কৰিছে যে অতি সোনকালে এইটো MOS এইটো ক্ল'জ 2.3টো অতি সোনকালে এইটো ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে এইটো ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিব লাগে বুলি আমি জনাইছোঁ মানে দাবী কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক Chitini Pankor at Rock Arni Kania Bay Arong along Believer Eastern Church Kangpupon. Simon Believer Church Kangpupon Mate Mondeli Ke Pon Simon Believer Eastern Church Tekon Amos Tokbi Pensimai Chipahem Pupon. Labang Somay Long Aluhi Aman Peng Pen Difu Rong Jang Pong Believer Eastern Church Dicosis Father and Kumba Arong Sortum Chitongdun. সব কাৰ্বি আংলংতে আহি কিনে কাম কৰে আমি খান দুসৰা জায়গাতে হয় কিন্তু আমি আজি তাক আমি লগত সবজন ট্রান্সফার করে সব সাথী রাখিব সেক্রেটারি মই চাইছো কাৰ্বি আংলংতে থাকিব লাগে বেলেগ জায়গাতে থাকিব না লাগে না কেলে মানে কাৰ্বি আংলং জায়গাটো বেশি ভাল জায়গা তো
ओके इमान भाल जगह ताइखान जाबुले मोन ताइखा लगा माँ पापा कोई से ईश्वर प्रामी खान के भाल देश दिपो कनान लगा देश कनान लगा हमें गाना की माँ सुंदर सुंदर गाए ना कनान लगा गाना बिला जायन लगा गाना बिला इमान सुंदर जगह थी इज़राइल मानुखान जाबुले मोन आही से बाउंड्री पूंजी से बाउंड्री ते आगे ना खरा कुड़ी से मोजेस पूरा 12 जन स्पाई सीआईडी पठाई से ताइखान पठाई गना और वापस आई से वापस आहा ताइले ताइखान से इमान भाल जगह इमान सुंदर जगह देखाना इनका जगह तो सुंदर जगह तो मानुखान इमान खुशी जाबले मन के ग्रेप्स तो द्राखा इतु ग्रेप्स तो Rajasthan Udaipur along Jamroop National Championship along gold lap and silver chipalong dun Jessica Teron P lap and Samimet Tisopi gold pen brown medal chipalong dun pen Karbi along apanong mekiwan atum apan pini Difu Council Colony along Archupon Laso Karcho upon along rong asar pen chenglo kaprek man pen kedotum chitong dun Nilitum non haidun lo inke la pen karbiang long ara tum han la si nili ke pale kang tung je nangli tum ta la son ni tum son aprang dun bom noi khela nata me porhi nata me lo charli pa me noi paprang dun noi itum karbi khai tum ta paprang dun bom na kardo La nang litum non anso se ako akang tuy ang deng andam tung lang manang litum daming tungpik lang lapen Karbi ang long arad apan non nong nam kiwan kimi pan bar ipo Rajasthan Udaipur Bini ladak Council Colony along alang litum bangini Jessica Teron P lapen Samimet Angdong Tisupi alang litum Karbi Anglong apan nong nang kimi kiwan pi har Rajasthan Udaipur di Udaipur along pen kacipati ke dun alang letum Jamroop pu alang letum nongnam kelong dun first second third apply kelong dun la sipini tum la council colony along se ni tum alang letum phan isi archu lo na se la alang letum asar pi asar bura ta dak ni tum along sidolo asar bura men ke Dhon Singh Teron la pen asar pi ma ke ringka tobipi tum asupi Jessica Teron pi da council colony dom ne Jessica Teron pi pailo la si pini council colony arat asar pen nili supi hanang karcho pipa nining chetelo nining ching sam ola la si kardom da kardom Karbi Longri apan nili hokpet na chordom biglon non nili korte asupi Jessica Teron pi hokpet ilitum akarbi apan ilitum apan ko anno ne ilitum apan anong nam akime ikiwan pia potke nilita hokpa nili nengkarong piglo labang ke nilita pinyar ni sike ni mua so pi buke nong nam akime ikiwan pi buke nili nengarong pig ratum kardom nili nang cipilo pen nona aprang alang di khela jong si alang di arnam hirjume pen ledun bom arludun long bom plonte alang di anso se akang tui iwan pitek ake ong iwan pitek plote Karbi Longri apan lake nili ahokpet akardom anso seta nili kardom kardi cipidun tulang pusi nili mua so panta nili nongnam mo alang li nongnam ake me akarthat akang teng niban pitut plonte nili ke anso se akardom nona son thakulunyang bong along ke nili anso seta non son chitong long pet jima pusi nili kurwang thu akardom Titi ni pai inkora truck por pai hinira mini truck ya papor malom lakha inkora isi bogajan LA angkang APHLC tum chingrum si lakha inkora hini sarupathar alono pak terang arong along phirengke amai ing nipon kidam tang titi ni pai pli ani song truck atum monsam alam ton kachi tok along class 2.3 MAC anghoi open for all puke chikroidun thekte laso alom ton ke 6 sedels ke pa phuklo lasi prapjim pen laso alam ton chi entu nang jibus phirengke mai along lam jaipon phirengke mai along bongpo kathar bokajan LA APHLC in charge bongpo kathar Klengsarpo Tiso Women Wingdung Konchumbang Pi Urmila Marak Aki Hai Pi Martina Kathar Pi Lapen APHLC along Klembang Pubang Pi Etum Chitong Dun Sangti Hidi Pen Projen Terang Karbi Longri Labang so kes gela hello je open for all palong magni tumke Supreme Court
sinitum kes pilo lapen ako high court nitum dak kes pilo lasi nitum gala ke don dun lapen nitum che songbomi lapen nitum phan non Karbi Anglong la APHLC nang kaya pon bom nitum long presidendo lapen nitum jai kathar alangli all party hills leader conference leader lo lapen alangli nitum president lo alangli ke alangli nitum phan ke japon mesen lapen la bangso towarsi la kadoko ve inglong aso arat atum anda dun hurnai pusi nili la so bangke peklang pontang lo atela dak inglong so chelang pernai la 6 sidula ronolong bangke okor Karbi tanangpo ke imithang pulo monta dak dimasa kosari lapen rengma kuki lapen mantai itu kani hala kani hala ki koy dimasa jol hai tum itu inglong so an nitum ke chelang per asong lapen nitum ke la so aron bangke la 6 sidul ke pe pukaron no bangke nitum APHLC penge che dononde lapen council kachari tum chokche lapen non apetai itum jakong yong si che perang long chit pulote new and better society kilik pona tuar yong si nitum long non fulfill lo plotangte non ke wang itu bangke ilitum Karbi Anglong ke ilitum APHLC tu yong si la bangso council cari re lo plotangte la non las abangke las ke itum constitution masih itum ituma kacariang hoy mantela kacaria la bangso 6 dula cepacera bri plotangte la bangke ilitum sungkrungji la bangke non ke wang ya generation ho bangke lasi in future itum phan chema thapaminang po lapen non litum protest bomji lapen itum ke kroikre lapen all party hills leader pen ke song bomala lapen abatai ta nitum che song lapen nitum phire pen nitum arjap thibji lapen rat nitum longdo lapen non ke wangi siko lang lapen anu sinitum che song lang ya kemok khanam naka ande ba kepenjat ko ekot seo kepenjat ko sit mengchkhang kepenjat no nani gamano chenga da salaya APHLC party yung imina rebay nga nasana molenga maina an chingni chagani ko an chingi matngeni ko maina kepenjat no hanchini 6 sidul area ode kepenjat te manja ane chenga ya APHLC taraponi ko APHLC saitoni chenga aganinga maina naba dao an chingni pisa di sarangna chanchimong jeko khaoba sarang chanchimong khana nangamong gemok association party rangan gemakan kasapai name chanchimong khana nangacham ancingi tribal rangan na ya APHLC te namen kam chata maina naba kepen jathonge bisong gemokon manenga patah khana manenga sakuri manenga bisa disa gemakan tatala mandi phalenga ande ba hanchingni achek anchingni tribal jat gemakan tribal mandin kebade gemakan manja oni kemano anchingni APHLC ni tharaponi ya ekot segaba ja sit ge chkhang khode onna manjua ne APHLC saitone aganenga aro hache gemakan hache tribal gemakan melimang chakhatbo makrakbo hanching jamanode geppenni nengwa ching nokhol dongna nangen chakhol dongna nangen geppenni nengwa dan ching jangge thangna manjua aro geppenni nengwa dan ching chana manjua oni kebana ching tribal gemakan tribal gemakan molenga kasapai hachini ya maba tribal gemoko join chena nimna akanenga ndike mong jeko dakoba hanchini association party rang ekdam khasapai namedeki chanchimung khamko khawda nambata ekot segabani gemono akanenga dak Borjan constituency along pen women wing pen a secretary lo sipini itum kene ladak kene kang ninang ko kene news kene reporters at media thing no nitum kene kang ninang ko at theke lahen lo kedam tang ikot ka chitok kene alam dilitum chi don thik athema hola so ikot along kene kimesen akine alam kitok tadu sitame isi particularly isi nitum ka chi don dun de bangke open for all walang lasi ilitum open for all ka chitok damdet kene kelake ilitum aphan kerem alam kitherak mimi alam athema ladake 6 schedule area ladake 6 schedule area ilitunge 6 schedule area po akaprek adim along estate along lang damlo pulute ala hala tuma dimalong ke land rights puta bangat tuma phan pipe ki PG kali nona bang ke land rights ki pipe kali non ki thurjia rights amat si itu pirong
kupia pot lo lake ili tum ke chini ne pot lo ma mate ki lua pot lo ma mate tangka poisa kinde aphan luma lake ili tum rat atum sitamela bangke matha dun pamika nangji lapen non kinde ki pu kinde jalam bangke Congress lapen BJP atum ki pupu development pu kai ta ke hangjo titi atum lo lapen non ekot ka chitok kinde sitambe la ke chitok dun atum kaning ke arong bangke development alam pen si aning arong di lasi non development alam itum pu dam lo na non development kini pulo non medical college sitami itum han development kini nang wan pilo university sitami itum aphan nang wan pilo Karbi Anglong sitami piniarni university along sitami itum student itum Karbi akai itum inglong aso atum development kinang wan pilo sitami itum aphan sit sitami kupipo si ilitum long dun de derlo la silahai kende sitambe non korjang resumar la ove ki miatum sitami matha pambi kanangji non college non ongoing issue bangke non alom dharna do students atum admission ki long le walam pen la si lahai non sitambe young generation atum chima tha nang po aning arlo sitambe chi question nang po itum aphan kereng ki pareng ji aphan a government ma kalima po alang litum sitami chimatha nang po non bangke aning arlo sitami non henlo alang tum aning ka chelar pen ka chelar si realization donang po itu maphan akim binakiwan pia government ma kalima jong si kali pulote non ason Laka ingkar rahini Sarupatar constituency ting bastini hang tiron LP school along Titing ko rapor ni karkli tang long kiteron na pen karkli tang rajas teron at tumapan chikimo pon lon kan malin paman pon. Laso hut pening SSLC la pen high secondary ke pas at tumpanta art chupon. Bangso along lukhiram rongpi amai po Sarupatar Mandal Committee nasing ronghang social worker la pen kapret man pen kidotum chitong don. Kachi thang lon sipi akan sa ing hipi la pen kapret lon sipi tumta chitong don si aliralon chipi don. Sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta. Terang ke sar terang so han. Jadi ni tum labang so jai mekideng labang ke ni tum kacing hon nilisa bura longki teron lapen ni tum kacing hon rajes teron alang ni tum pan ni tum pini ningkang samat ya por ki mi chilong si ni tum pini labang so ajai mekideng pon kasi ini labang so ajai mekideng long pen ni tum ningarong lo lapen ini niltum labang so ajai meklong kikan kilun stame niltum pini padu ponji nasi nadak aliralon nangi pidu natum stame dupik nasi kado kawe niltum purial hemsi rubisi rongasar nitum cingrum si pini labang so kalitang nilipo longkiteron lapen rajesteron atum paniltum ini archu ponlo nasi alang litum rengtik stame ki klem kidam kikang mepik nasi halabangso kacing hon iji tek dam long si pini nilitum labangso ajai mek deng kono si Pinya Abirta laan si kang ton chalo kaduka vipanta kardong